sam Josip, vlasnik sam portala Flash.hr i Lifestyle Blog. U suradnji sa Canonom nekom od vas će pokloniti novi Canon EOS M3 fotoaparat. Pogledajte ovaj video do kraja i saznajte kako do novog potiče. Ovo je novi Canon EOS M5 fotoaparat koji je lagan i prenosan, tako da mi savršeno odgovara, a sad ću vam navesti par primjera kako ga koristim u poslu i privatnom životu. Mirjana već treći dan za redom kuha grah. Sirotinjo i mogu se teško. Treba mi neki veseliji prizor. Neko mi je napisao titul ispred zgrade. Kako je dobro živjeti u centru. Vidi ovo. Na svojim putovanjima uvijek koristim Canon fotoaparat. Trenutno idem na jedno egzotično putovanje na obiteljski ručak u Čučevu. Ako mislite da to nije dovoljno uzbudljivo, pričekajte da dođe kontrola. Naime, nema kasno. U saborskom restoranu je ponestalo kavijara. I to baš kad sam ja došao. A nije bilo ni pavijanovih kažeprsta. I onda mi ko da sam neki student servirao u debricinke sa senfom i omahom. Pa bože, zar ti nije dovoljno što sam nizak? Odlično što Canon EOS M5 ima touchscreen, tako da je jednostavno za upravljanje, a mogu ga pomicati u svim smjerovima. Šta s tim masnim prstima, sad se picu jeo? Pa dobro, obrisat ću, ajde, šta sad? Okej, ali daj nešto što svi znaju. Može Milo Hrnić. Bolje ne. Ako želite osvojiti novi Canon EOS M3 fotoaparat, 15.3. počinje nagradni Canonov foto natječaj koji će se odvijati na službenoj Facebook stranici Canon Hrvatska. Na vama je da uzmete mobitel ili fotoaparat i zabilježite neke svoje nezaboravne trenutke i jednu autorsku fotografiju objavite na Facebook stranici Canon Hrvatska uz obavezan nezaboravni hashtag tipa hashtag nezaboravni koncert, hashtag nezaboravno vjenčanje ili možda hashtag nezaboravna rastava. Stručni žiri kojeg čine Filip Treznar, putoholičar i ja, 9.4. će objaviti dobitnika ili dobitnicu na Facebook stranici Canon Hrvatska, a na istoj stranici možete naći sva pravila natječaja. Sretno svima! Se mogu ja prijaviti? Ne, ti si mi sestra, to bi bio sukob interesa. Onda te više neću snimati.